Shubor nakaslem jong unongsan hima. Banyatai sani bha halor ka jingdawa jilla la ka jong haga singing kong jong tayo kinong elam jong ka seng Hill State People's Democratic Party but kinong elam jong ka seng Garo National Council kilayo ban penlong ya ka jingya kendo lang ya ka bala penlong ya ka jingya lang hamau phan lur West Khasi Hills kawai ni ki jaka jungo kai ka bapaw haga te ka sngi ya ka seng HSPDP la ya lam kmadu President Rangba uba KP Pangyang kat ba ya ka GNC la lam kmadu Augustine Marak General Secretary GNC ha ka jingdon lang ru giwe nongket kam jo ka seng HSPDP bat ka GNC haga te ka sngi hadian ka jingya tai sani bha ban penyat shaprang ya ka te ka kam jingdawa jilla bat kila shemru ya ka rai bat pom ru ya ka committee ya ka bala tip kum ka coordination committee of HSPDP and GNC Te mata kasi da ka jingdon jongi ka HSPDP bat hapo ka jingalam jongi General Secretary iba Augustine Marak jong ka GNC nila rai kumni bakumba munchwa iba hoping stone lengdo bamkwa war blay badi mama Clifford Marak iru bamkwa war blay kum leader jongi ki atli ki community kasi bagaro kildan lepa ka jingi trelang kaladan lepa ka coordination committee Bat ladap summit lepa dari bun ba ki maberendam sa ka Sarkar India na ka banta ka Cyprus State Garolan bat ka Khasi Jente State te mata kasi nilayo bani syong nilayo bani rai bat bangila pen impat ya ka niga coordination committee dak ba menta kasi nilai chief mai yo president kilabu ya u Presiden juga HSPDP ko Presiden John gani Coordination Committee Chairman Pangyang Mr. KP Pangyang as chairman but Mr. Nickman Marak kumbu co-chairman juga GNC Vice President but ni don lang ki secretary jong Political Party ni don lang ru arngut ki spokesperson ki Mr. Martel Mokhim former MLA MDC menta belong EM Notice Council but way naki Henising Marak Sangma Henising Sangma kumu spokesperson kepada na po ka Garo region penbaik jini minta kasi miliarai ru bagi don treasurer sa penskrip bagi kasi na ka office to meet di Political Party but kay kabangi miliarai kalau bumi Giriya cakrang ni agak negajing dawa manyo lagu jam berjala. Omday namar bangi ya isi, omday namar bangi don kajing ya konflik na negajing ya lewi, namar kajing ya i, halo kemrim jo kajing ya i, bat kajing ya buram kaliang, tangba hadin kesan posnya gini ke state Meghalaya bentang yong ba ngidon la kajong ke culture, ngidon la kajong ke tin, ngidon la ke konsensual besar ke ba janai ke boleh try kenal lagu ke negeri be jungi yaki badiangi kumtangi syukwa ban yaklata ke jingsuk da ke jingsan klaim kono ka violence ne ke jingile bat ngi take care bat ngi sumar ye lagi jong ki brew ki badon mentah hapo ka Garo Hills region Khasi regions da ka ba da ka steam jong ke jingilong koi bat ke jingtri lang bagi dia klat da ka su e sa Delhi dadu asai ke si bagi dan lang no hakata ka National Federation of New States kebangin ikendu ka nombak New Delhi baktu kiwe pat kisah India ka North East pada India ki badon kejuk ke jingtu ki pensau sa ka Sarkar India lengba ke jingdawa ke jungi bat ya kadi indon ka kasau ka santri nai bakadu kalau ba ni la penskem susuru baya ke jingi dai jongi kana ya teng ni sakmat bat ke jingile jungi da ke jingsuk agolti ke jingsuk ni ya sakmat bat nilai ya rairu bahkan don susu ke jing penskem ke jing penklaim bahkan ni ke jing dawa ke jongi ngin pesuk tu omdai tang na kamta ka political benefit jugo andai kan long ke issue kumban long no na kamta ke jing ilu ko ko bai ri ke jing bai bat ke basu tanak menta kasi ke jing trend jogo jas ke jing long ba kidai na ka party GNC ha ka politics anda bi wan ra ya resolution apo ka jing darbar jong district council ha Garo Hills judon shu kata ka jing sngo Congress NCP NPP UDP HSPDP ni baro ki ombai inshim ya ka issue na ka banta larger interest jong ka jing
bangin don la kejong ka state sinsar ban bishar hi ban begini kejek baru ki bangla bandon kretang kata binti ke bangla ya kaji kaburam jong kejek beriu atli ke dan lepa bat ya kejeng mentai jongi atli kejek beriu wa boleh lagu abin kini lum karo kejengi la long kumbalai ko snem tam mo kai kejeng kermen jengi de kene kanu kejeng dawa kat ban thau ya ka state kam dei ka basuk kam dei ka bencan kam dei ka bakoi Henry ngiyui kita kishin bawat ke sarkar India happening ke jingdawa jong ki bontli jingdawa ko bandai bentau sit tamai ngiyui ba ke sarkar India lengba ke jingkren jong prime minister udan kata ke jingui ba kaladai ke por ba kini ki wei pat ki jai penriu ki badan la ke ting ke thali ki badan la ka hok ban sensha kaladai ke por ban ai chisu ki state ki ba tamai ngiyui ki statement yang bagi kot kubor ngi ilang baga jingkren jong wei minister na po karataka ulia tu ba naka party BJP ka babat mentay ka bosor ka balada kani ka kinwan ra biang ya ka jingjok kani ka arpusa election wei na ka jing jong ki galong ba lada ka state America ka don sanputuli ki union countries ki form ya ka wei kari kani yu ya kan India jongi bandon sanputuli ki state kabalay ka larger democratic party kaba hetam ha ka partai ka democracy ka hetam ha ka partai mo ban benne ya ka culture ban preserve ya ka culture ya ka identity ya ka language kadai kata ka jing prevention ba ka bamut ba ka don ka mandate jong ka constitution jong ka India bangi don hok bandawa bangi don hok banyo chuchu state ka tuma